Krsna slava. Obeležje porodičnog doma. Mesi se kolač slavski. Na dan slave u crkvu se nosi. Slavu poštuje domaćin srpski. Sveti Nikola, sveti Arhangel Mihajl, većinu Srba ove slave slavi. Slavi se školska slava posvećena Svetom Savi. Svetitelja koga slavimo je naš zaštitnik, pred Bogom molitvenik. Čuva nas od zlih sila, uz pomoć njega svakog protivnika naša duša pobedila. Na početku sveštenik sveti vodicu, molimo se Svetom Ocu. Od svećene vodice i brašna kolač se pravi, jer jedino tako pravilno krsna slava se slavi. Na dan slave u crkvu idemo, kolač, žito i vino nosimo. Tokom liturgije Bogu se molimo da krsnu slavu u miru proslavimo. Posle liturgije seče se kolač, ne sme se čuti galama. Hristos je među nama i jeste i bit će. Tokom slavskog ručka i večere slavsku sveću palimo, prekrstimo se, sveću poljubimo i na kraju trpezi pristupimo.